Central Lairam longtlai the Lairam Times mininan kut kanin tlai na Thawngthanhnak kulenga Zing Thawngthanhnak Thawngthanhnak kan nei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthanhnak tu mangven sung Hual ngauram ral ka fale chu chiang in man free dingin nol chua is Lairama ma tia khukhan lai rel nakle chawza akalpi mi hual ngauram thlang thluana chun CDF hual ngauram ral kap chuan mi fale na chu an siang in kai mi free dingin nol ngai tu ni nolan chua Thawngthanhnak kulenga Zing khat I hual ngauram people organization OB meeting vesari na bechi nak ni CDF hual ngauram ral kap fale siang in kai mi na chu School fee liam loading in Bekia asi. School Administrative Council le Local Education Board ni kan siangina CDF hual ngauram ral kap siliaw mi fale an umle umlo kher hiding. Subantuk an uma chun free ding in kanin theater na. Khokhan thermi a han chu hi zul ding asi. Tia Zing nga a Chief Education Officer hual ngauram Education Department pu thangkimani athan. Longtlaya NGO Coordination Committee tir asi Thawngthanhnak kulenga Zing Saria Central Laiholh Shwainagin Longtlai District ka NGO Shwai tunani chun NGO Coordination Committee andir hi chanman na ki Laiholh Golden Jubilee Hall Longtlaya to asi Central Laiholh President pu Lairam thangni chana shwai Central Laiholh General Secretary pu JS Larindik ni Longtlai District chu alam kip in nu thlai asi NGOs ni chawza thajang chonter district dirmuntun merdinga chonding tam ngaya ti hi Central Laiholh Executive Committee zong a chim relasi district ni a herna kipa chuanzul a hernak zong atam ti hi Central Laiholh ni a thai cha a NGO na ifun tomnak nei hi a her kong chim hi chanman na ka hin Central Laiholh Lai Women Association Lai Students Association Lairam upapol le Mizoram upapol shwai tu nani NGO Coordination Committee dir anlung atling I shwai tu team nak tu atsol asi Chairman President Central Laiholh Vice Chairman President LUP Headquarters Longtlai President MOP District Headquarters Longtlai Secretary General Secretary Central Laiholh Assistant Secretary President LSA General Headquarters Longtlai Treasurer President LWA General Headquarters Longtlai na ansi Longtlai District in Myanmar a non-zwar kham asi Longtlai District in Myanmar ramle ramdanga fertilizer non-zwar kham asi tia Longtlai District ji pengni no la chua Longtlai District chunga fertilizer non license ngelo ni chokle zwar tia thei asi chucha a Longtlai District chunga fertilizer non mang in phungkal chole na kham asi Fertilizer non hi kan in param Myanmar le ramdanga chole nak pe tlain zwar kham asi Fertilizer non hi atom tamin laki ramdanga zorle lu pi kham asi Fertilizer non he pe tlain cholet mi asing tlei an uma chun thilri le motor tlei piak hleya license cancel piak kan silai hi Zing rukin thlani chunga ngu lai tia Longtlai District ji pengpu donila ruatsang ani no la chua Sanitation and Waste Management Department LADC ni Longtlai khutchung le LADC ramchung miza pi theding no la chua Lai Autonomous District Council Public Health and Sanitation Rules Thawngthanhnak kulali rules 9 ni nolngai nak bantukin pusi lomsang zwala Sanitation and Waste Management Officer LADC ni Longtlai Town le LADC ramchunga ngandam nak le thanhlip naka thanso na ko kho na nga zot nak lakin event him nak cha a Zing riata no la chua monthole thilrim chia achia nak mon ichia silo kholai lampi le lampial na a hlot le chia lo ding pumpak chungkhar le cholet mi ni nan monthole thilrim chia chu monthur bom garbage be ka mo monthur bom thiang hlima khum ton ding asi sanitation motor in le adang in a hlot nak mon longa hlon ton ding nakin le dor in ti thiang lo satil zwat nak rim ro hang thilrim chia le fi nung solam ngei loin alwan nak le hlot nak ding lowin alwan le hlot lo ding hauman ni ti chia luan nak don in thilri mo leivor hlon le chia lo ding
in ngei tu le in hlang tu ni an in le pongkam tiluan nak zun in le mun thur hlot nak hundang telin an then hlim le chuan vo an lak ding asi hotel restaurant le tea stall ngei tu manager le rian chuan tu ni thilri siam I nak le kyang kap chu ngandam nak cha thin phang si khomi shik lakin him nak cha an then hlim le chuan vo lak ding dori ai din ding phun kip fik fa le tholakin a him nak nga achia nak hun bi zu bom container ti ban tuka chia ding nga le arsa zuar hnani an thil zuar mi thokham nak mo thalangin mo an khum tuam di ding khotlang mi za pi cholet pumpak ni longtlai ko pi ngandam nak le thenhlip nang dir kam chiao dingin hi phung hi itlei chiao si kan khopi a thenhlim chin nak nga amikip ni chuan vola chiao si hi phung lam zu lo chu kherhlai asilai I Lai Autonomous District Council Public Health and Sanitation Rules thongni hleili rules angan som thum ame parup angan som thum le pani ame pakwale som thum le pali ni achim ban tokin action la ka silai te no la chwa central oil le krifa bukip mino shwai tu na ton na kan nei thone kolenga jinglei ko a YLA Golden Jubilee Hola Central YLA Vice President Puti Rohupuya Shwai nak tanga longtlai khot sung krifa bukip mino shwai tu na ni thenhlip na kong a chuan khat nak tha an rak ti changmi chu pe zo ning changan chei central oil le no ngai tu sang ni thenhlip na kong a krifa bukip mino bu he chuan khat si se an rak ti mi zul do yin ton na khi an nei na ka si hi ton nak nei hlana hin central oil ni krifa bukip mino ru nak arak lak changi bukip mino ni thenhlip na kong a chuan khat hi a chwa an ti malak ning ding chei na ka hin thongni kulenga thokul a thenhlim nak tlang rian nei si se tlang rian chuan ninga hermi chu central oil ni rak tuak se ti asi Lairam ji chu critical crip fa buni dir LCMC dir cham tuaka manloin minung thongleng zau Lairam ji chu critical crip fa buni dir Lairam Christian Medical Central dir cham tuak kungkulali tlin ni Zing hei ko a manloin izo ternak Lairam Christian Medical Central longtlaya to asi izo ternak thoklana hin thlacham rol nak to asi Reverend Singur engmoya chaplain ni shuain Reverend Dr. LH Lalpe Klua General Secretary LKBK Assembly le Dr. B Zonun Shanga Medical Superintendent ni bia an chimi pathian sina lombe chim thlacham nak an nei Lairam Christian Medical Central ni manloin damlo zo na ka hin minung thongkhat leng izo termi ansi CI an pek mi na hi singlei sari mantluk asi se mangin zau hau zo mi hi aman zat chiaw la ka si Dr. B Zonun Sangani chun LCMC dir cham tuak nia miza pi cha manloi zo ternak to asi hi asung loi ngai hi kan rian chuan nak be pia chia in aragi zo termi na chunga lunglom nak bia kachim pathian thachwa nan chunga ko se te achim Lairam Christian Medical Central hi thonghi pakhat jinglei ko a khan Mizoram Governor pu AR Kohli ni arak on kumtin te andir cham tuaka manlo izo terna khi an to ton mai kum hi silver jubilee kum asi cha a sulam ngain manloin miza pi zo khanak cha khwa an khan hi asi Myanmar ral zam pakhat Mizoram nan chol Myanmar ramin Mizorama ral zam dir munin adir mi pa pakhat chu tu thutir achat lo ruanga aidor na khwain Myanmar rama tlung dingin an theiter New Champhai branch YMA secretary chathan ninga hi ral than moya hi ral zam asi anun chan achat lo cha tu zar chunga Myanmar rama tlung dingin theiter asi branch kip ni kan thei piu te jinglei riata an langter Mizoram Champhaya hin Myanmar ral zam tampi an umi minung pangaruk chu Myanmar rama kirding in theiter mi an chang aliam chia biang reklep ni ruka Champhai kanan veng branch YMA ni siangrem thang sang than puya siangrem moi nau khen thang na chu Myanmar rama tlung ding in an rak chol na chunpur hlei riat kuleni le kuleriata khan New Champhai in mangkhar thang le lalmachuan vomdei lian na chu nun chan that lo ruanga Myanmar rama tlung dingin ti an raksi phone tu tan thong kan than mi chu khavel khana seri lai
zo tu le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kan itong chan ten halai